Operatörümüze yakın geliniz. Assalamualaikum hurmatli Çaban YouTube kanalının görüşleri. Jalqınızlarga Çaban akamatan nasıl salamdı. Tek günden beri video gizli kaldım ben. Bugün ben sizlerge жақсы bir video göstereyim tam. Tayga canavar minilmey kaldı. 2 günden beri bölökkede turatında üstünde polnumu qarap koyuңuzlar. Çakmına kelseniz operator. Bunu oranızda jönle çıntıqlar jaylaptır diye muna suv otamazdır. Çabandan ne cevap verendir? Hiç qanday cevap yok da qoy. Azısını dişide joyum. Anan Xudo qalasa bu matika var mı? Matikani ko'rganmiz, matikani. Operator. Shu matikani hozir mustaqil olacağım hozir. Yuvana jaqsa taqol tayganicha. Mustaqil var. Nemeni tashlayman. Ana cho'pga yezib ne berib jonivar. Qarabay, moyka olib olib ketdi hozir. Sergib atsa kerak. Oo deb cho'pga bir. Boshqagina 20 olib qo'shdi. 20 günden beri moyka görmekte talağa minillerdi. Az жақсылап пішіре. Жойыз. Тауан жаша бүгін күнді ұшындай. Бол батыры. Бол да тіратыр. Өтірі өрсенізем қалғаны кейін ұлайын өтірі. Bezimden çıkasın. Kışta tukkum da. Oldu diyeyim. Bir yağı zor oldu. Bulacağı zor oldu. Tak bunu koyuyoruz. Nereden? May tekşirez hazır. O may var. Жүргізбе соғылайды бұл машинаны срочно. Хоп. Nereden zaryatını görüyoruz hazır. Nereden tip akkumulятор zaryatını görmedi bilesizler mi? Bunday qarayız. Значит kızıl. Gördüğünüzler zaryat doqlı болып қалған. Boş oturup қалған. Zaryat жоқ bunda. Mas tarttırıp ketem. Гидровилька, да, хоть гидровилька, мой так сюда. Так, мой бар екен. Мой бар. О, қатады. Так, еми яқтан бер шөпшіп өтті тұрған. О. Бәлі екен да о. Мейір бар еми. Hazır. Яқтан көл. Аны шақты. Яқтан көрдім. Деп бұлар бар. Так. Иконамыз. Бұл мықтары. Так. Бұл волттар. Волттар ұшылардық кен. Bir için. İçinde уборка alış керек екен. Şu olып кетті. Так, bir. Эко екен. Қолменен қылырасың, қолменен. Так. Оны сайдым. Еш нәрсе жоқ қой. Доқлый. Так, но бұғаттылым оның ішіне қатырсам. Дальше кеттік. Hazır. Balondарды bir қарап қойған жиәні бар. Желі бар екен. О, желі кіріп кетті ғой. Кіріп кетті ғой. О, не қой, нарақа. Жеке. Шөп қарап қой. Охо. İçi paket. Так, canım nereden paketlerdi gördün mü? Onlar da tolma bir paketke. Salayın emi. Bu var ne? Kalpak düşük değil o zaten. Çetek tutmasına giyin geliyor. Kana o bismillah açıldıktır. O. Kalpak. Kalpaklar duruyorsun içinde. Çalıp koysam mı? 2 kalpak.
Sularam turtursun şu yerde. O bıçak. Bıçaktı. Çıçkanlar aralap kettik onlar maşinаны. Külüçüm yok mu? Başka külüç. Külüç tapпай жүрөм, Nasıl gaz bıçaktı kırdı. Bıçak tarlattır. Nereye gelip mına kağızı jeptir bu çıçkanlar көп rahat kılıp da bu matizin içinde kışı menen çillerden uşumen çıkışkan okşaydı. Bu bıçak. Gözün çasır. Yani git bak. Lakin bu bıçakları. Bunun için yürüttü. Bırak sarma. O 3 яйца. O deydi o. 3 tuxumdan unutub qalbım geç. 2 tuxumdan aldım öyle. Çöndeki salıp barayın. Mesele mında emas onlar. Mesele Короче, mать sizde kadda ustaga jönөгөндө külüçüm жоқ та. Естеп көрсөм 6 айдан бери жүргүзүп көрө элекмин. Акыркы жолу элес бас билем каерден көргөнүмчү, бирок элес табай атам. Бияка эмне келди десеңиздер, менде баягындай адат бар. Каер болсо жанакы так бирде экен. 4-5 коюп кой. Мисалы, чаар сумкам бар эле. Шуна карак окшогончо. Шундай сумканы бир жерге келип койдум экен деп аз карап кеттим. Бияктарда жок да. Каерге болсо калтырып кетип алатым бар. Бийин делечи. Күлүштү да бир ошо бир жерге койгом. Ошонун айынан азыр дагы таппай атам. 2 saat болду күлүштү таппай атканыма. Тытырдым, тытып. Каерде калды? Bir özü tütüp kıraç tırtabayım bilem. Külüş çok, külüş tapalı az. Yani bunu yıldırıp tüyü marap koyup tapazdı. Çıksa jetüne çıkmasa her şey dişlikte. Maç öz daha tam albası yere kaçartamıyor jildegen. Tutalbay takşan. Oradan külüstü değil. Ayılda cana muaytizin külüşünü tapay attım ha. Действительно külüştü tapadım. Keyinki video biraz özgöçerak bolup ketsin azırça. B30 деген B30 деген бияк. Мындай офиске келип калды onlar азырча. Bir жекеден кыскача маалымат берейин. Жанагы чабандыкты таштадыңбы дегендер убактылуу таштадым, бизнеске өтөйүн деп ошон үчүн берги азыр кыскача бир нерде бул видео тууралуу бөлүшүп кетейин. Бизнес азырынча чакан эле. Буюрса секин башталат дегендечи. Короче, телефон, аксессуарлар бияктачы. Баардык нерсе бар, аксессуар. Анан бияктар куда каласа биягы бош. Бияк кысача көргөзүп берейин. Так. Телефондорго 16 Pro. Короче, линзалар телефондун артына. Кимдеген бастырам десе кайла бересиздер. Так, буганда болуп аткан. Бара секин үйрөнүп кетсем керек. Сачковай деп атат ночь. Powerbanktар бар. Powerbanktардын түрү бар. Анан жанагы машинаңыздарга, любой машинага минесиздер го. Эмне деп коет? Жанагы короче, USB-лер полный. Кое тургандар, телефонго жабыштырып кое тургандар. Бара чабан такшып калып кетет го дейм. Азыр колдун тербей, колдо бир аз жүрөйүн. Зарядтер, iPhone зарядник. Оригинал бар, простой бар. Полный бар.
Аз шейіп кетіп қайтып келішті. Дарек қайсы жел екенін көріп өспірім туғандар. Анан обложкалар полный түрінен бар. Наушник бар, зарядниктер бар, телефондар қойшы. Так, стекло бар. Стекло бияқта нерден көріп өспірейін. 7, iPhone 7 оқшайды. 80 нейронный модем, 15 Pro Max. Так, зарядниктер. Полностью стекло салынмағай сынып кен. Көріп өз азына. 16 Pro кен. Айрықша көріп отқан жаштар. iPhone жаштар немес о. Мына неме іздегендер, чичқан іздегендер компьютерге, колонка іздегендер болса, мынандай наушник іздегендер болса, чабан құда қаласа, ұшы жерді көре қызмат қылады. Доставкаларда жалаба шардың ішінде құда қалса өштіріп бересіз. Номерлерін түпке жазып қойып туғандар. Үйде отырып бір зона қыласыздар. Шабан құда қаласа деген жер бар. Өз қолымен жалаба шардың ішіне любой жерге, любой точка алып барып беремін. Телефонда құда қаласа келеді. 2-3 күнде бір жұмада телефондарында iPhone, Redmi деген телефондар өшеге тұрып қалады.